Kako mačka priča? Svi znamo da mačke pričaju neverbalnim znakovima, ali da li razumijemo što nam određenim znakovima želi reći? Razumijevanje neverbalnih znakova mačaka pomaže nam da bolje razumijemo naše kućne ljubimce, te da izgradimo bolji odnos s njima. Ako volite mačke i druge životinje, pretplatite se na najveći kanal svih ljubitelja životinja, a sada pogledajmo top 10 znakova za razumijevanje govora mačaka. 10. Što nam mačka priča svojim repom? Rep mačke je zapravo antena koja nam puno govori o stanju u kojem se mačka nalazi. Pomoću ovih znakova možemo vidljivo i jasno otkriti je li mačka sretna i vesela ili je frustrirana i agresivna. Najčešći znakovi koje nam mačka daje repom su brzo mahanje lijevo-desno, što označava da je mačka bijesna, izuzetno frustrirana i ne prilazi joj. Lagano trzanje vrha repa je znak nervoze i razdraženosti, te joj nemoj smetati. Rep u visini i lagano savijen na vrhu označava da je naša maca sretna i opuštena, pozdravlja vas i pokazuje povjerenje. 9. znak. Što nam mačka priča svojim ušima? Uši mačke nisu tu samo za slušanje, već i za pričanje. Kako? Najčešći znakovi koje nam mačka daje ušima su uši okrenute unatrag ili bočno, što označava zbunjenost, sumnju ili blagu nelagodu. Uši potpuno prislonjene uz glavu označavaju obrambeni stav, odnosno strah ili bijes. Uspravne, ali opuštene uši ili blago nagnute naprijed označavaju zadovoljstvo, mir i znatiželju. 8. znak. Što znači kada se mačka mazi o vaše noge ili predmete? U prijašnjim videima već sam objasnio ovaj znak mačke, tako da ukratko, ovaj znak označava označavanje teritorija, posjedovanje i zapravo je ovo jedan čudni znak ljubavi kojim mačka kaže da ste vi njezini i da vas voli. 7. znak govora mačaka su znakovi disanja mačke. Znakovi koje gotovo nikada ne gledamo, a zapravo nam jako puno otkrivaju o stanju mačke, je njezino disanje. Mačka koja mirno i tiho diše se osjeća normalno. Disanje kroz otvorena usta je nekarakteristično, te je mačka u šoku i pod jakim stresom ili jako pregrijana. Tihi uzdah je znak olakšanja i zadovoljstva, te najgori znak hrabavog disanja uz trzanje trbuha je znak bolesti, otežanog disanja i morate potražiti veterinarsku pomoć. 6. znak. Pokazivanje trbuha. Ovo je jedan od izuzetno čestih, ali najzavaravajućih znakova koje mačka daje svojim vlasnicima. Sada se vjerojatno pitate zašto zavaravajućih, zar ne? Kada mačka legne i pokazuje trbuh, ona može pokazivati trbuh za maženje ili vas pak izazivati da se približite pa da vas izgrebe i ugrize. Dakle, mačka je ranjiva i okretom na leđa vam pokazuje povjerenje i opuštenost, ali zadržava kontrolu i ponekad je to test. Kada? Sada su ključni drugi znakovi i ako mačka ima oči poluzatvorene, uši i tijelo opuštene, tada želi maženje, ali kada ima otvorene oči, rep polagano miče, nema opuštene uši te se valja i obilježava teritorij, tada nije sigurno prići joj i definitivno vas testira kako je dobro čitate. 5. znak. Što vam mačka kaže kada kruži oko vaših nogu i mjauče? Ako mačka kruži oko vas, nemate razloga za strah jer je mačka bezazlena i samo vas poziva na interakciju. Dakle, mačka jednostavno traži pažnju, društvo ili hranu. 4. znak. Što znači kada mačka pogleda u stranu, zatim uiže krzno bez razloga? Jedno od čestih mačjih ponašanja koje čak niti iskusni vlasnici mačaka ne znaju prepoznati je upravo pogled u stranu i u izanje. Naime, mačka je jako zbunjena ili pak pokušava samu sebe smiriti zbog neke prethodne situacije. Dakle, ona ne zna što bi te preusmjerava ponašanje. 3. znak. Što nam mačka kaže šapama? Šapice mačke gotovo nikada ne miruju, te često možemo vidjeti da mačka pokušava ovim znakovima pričati s nama. Kako? Lagano tapkanje šapama po vama znači traženje hrane, maženja ili igre. Gnječenje je ponašanje iz djetinjstva mačke i jedan je od najslađih znakova ljubavi prema vama. Udaranje šapom po predmetima u kući nije bezobrazan znak uništavanja stvari, već radoznalosti. I zadnji te opasan znak je udaranja šapom bez kandži, što označava upozorenje, a s izvučenim kandžama jasan znak agresije. Drugi znak. Što nam mačka kaže očima?
Oči mačke mogu biti širom otvorene, poluzatvorene ili pak mačka može treperiti očima, a svaki znak je drugačiji. Ako su oči mačke širom otvorene s proširenim zjenicama, označavaju uzbuđenje, iznenađenje ili strah, a kod mlađih mačaka znak igre. Poluzatvorene oči su znak povjerenja, jer mačka ne treba biti u stanju pripravnosti, već vam vjeruje. I zadnji znak koji vam vaš ljubimac daje očima je sporo treperenje i najslađiji je znak do sada koji označava da vas mačka voli i zapravo vam daje poljubac očima. I zadnji znakovi govora mačaka su znakovi mjaukanja. Mačka nam mjaukanjem ne želi samo skrenuti pozornost, već nam želi reći nešto važno. Što? Za više, pogledajte video u opisu s top 10 znakova mjaukanja mačaka, a sada ukratko, najčešći znakovi su kratko i nježno mjau ili pozdrav, višestruko kratko mjaukanje je znak uzbuđenja i želje za igrom, visoko piskavo mjaukanje je znak straha, nelagode i boli, i dugo i produženo mjau znači da je mačka gladna. Dakle, svaki pokret i izgled mačke nam nešto može reći o njezinom ponašanju, te nakon ovog videa pokušajte napraviti jedan kviz znanja i prepoznati znakove koje vam vaša mačka daje. Također, važno je pogledati ne samo jedan već sve znakove, protumačiti ih i znajte da ako poznajete govor mačaka, mačke će vas obožavati još više i još se više zbližiti s vama. Zvuči dobro, zar ne? Ako vi znate za još neke zanimljive činjenice, zanima vas nešto o kućnim ljubimcima ili želite podijeliti vaše mišljenje u videu, pozivam vas da napišete komentar ispod videa. Također, za više ovakvih zanimljivih videa, pozivam vas da lajkate video, podijelite ga s drugima i naravno pretplatite se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke obožavaju, mrze, kako učiniti mačku sretnom, koje su stvari štetne za mačke, top 10 znakova govora mačaka i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!